Michael Yorkharja, so inniu Beishivik Fulham fui were Ganter Hain, so an actual to a Hone. And Kiad with the Talajani na arc or an Ishan Shin. So you're gonna watch the little video first. It's an Ishan to Nora a kaint lena cara faoin at nua seki, agus bíonn siad a kaint faoin a ruddy nua atá ar fáil sa ceantar sin. Bíon Nora a kaint faoin at a roisi na choni, agus bíonn si ra nach rudderbí le Januaki sin. So Bay ar a bharcar sin ar a lead 3 hours, so what's that, at least 3 times. Agus bíigi a géisteach leis na hasna a luan siad. Okay, so try and listen out for some of the facilities they mention. Inné an Ishan sin, bei si gascailt an lehanach ibre seo, agus feici sibh go bhfuil picture an de aisina difriúla cojacu ar fáil a gceantar suginne, okay? So, arcar an céad cion, cé tá sa fictor, okay, tá sugam cé tá sa bharla, tá mé gul heig an sío idirlín seo atá ceangailte leis, agus an dóid is idir muid seo na, so tá sugah gomíon an aniam bharla seo ar an céad fictor. So chuir muid seo isteach, agus higlann fecail an seo bhfuil linn snáha an, agus tá mé gul, okay, sin an freigra, tá mé gul arás hiag an lehanach ibre seo, agus tá mé gul linn snáha is scríomh sa chéad wachsa. Jan sin don cin a lig, iné sin higlibh smuoinú faoiwer Gantar Hain, beidir gur ag mé cojacu amach, an jiglibh smuoinú ar aisnar ar bí eile atá ar fáil hartdaring. No smuoinú fiú ar bhaileat go mé ais agsúil ar fáil dún. Nuair tá sin deantagah, just bí cinnte go bhfuilmíonn sibh na focail nua, okay? So make sure you're learning all those words for these different facilities in our local area. Mar beisiv ag cruthú billiog, you'll be creating a little pamphlet attracting tourists go Belfirste in San Céad Ceachtella. Okay, so while I'm going to changa Sean a sejog of instant video sin, I want to see is using some of this language and more in the little pamphlet, okay? So I'm more leis an upper Kishnerby or in stream. Slán.